Andalusam Andalusam Andalusam. Znači, govorimo o propisima vezani za zekat, ovo je onaj uvodni dio. Kažu u Mesele 871. Tuhadu zakatu mi mali sabijin wal međnun, lima ruvije fil hadis, men velije jetimen, lehu malun, fel je teđir lehu, vala jetruku hata te'kuluhu sadaka. Kaže, uzima se zekat iz imetka maloljetnog djeteta i lude osobe. Vi znate u osnovi, znači maloljetna osoba i komentarčenja maloljetna osoba i luda osoba šerijski nisu obveznici, znači oni nisu dužni da klanjaju, nisu dužni da posti. Naravno, dijete se znači, poučava, odgaja na tome da posti i da klanja i tako dalje, zna se od koje godine počinje sa namazom, djevojčica kad treba otprilike tada i također se pokriva, ali od punoljetnosti počinju njima da se broje djela. Do punoljetnosti ima smjernica, dolazi od strane roditelja i obaveza na roditeljima da ju usmjeravaju. A zekat je drugačiji propis. Ta djeca ako imaju imetka, odnosno djeca ili luda osoba, ako imaju imetka, znači izdvaja se imetak i to izdvaja njihov veli, njihov skrbnik, staratelj. On izdvaja imetak iz njihovog, zekat izdvaja iz njihovog imetka ako ima imetak, naravno, koji dostiže nisab na koji se daje zekat. A ovdje je naveden ovaj hadis ima određene slabosti. Men velije jetimen lehu malun, kaže ko bude veli, odnosno staratelj jetima, koji ima imetak, fel je teđer lehu, kaže neka se bavi, neka čini neku trgovinu sa tim imetkom. Wala yatrukhu, kaže neka ne ostavi taj imetak, kaže hata ta'kulu sadaka, da ga ne pojede sadakom, odnosno zekat. Ako ti imetak, znači na koji se daje zekat, pa se sa njim ne radi trgovina, a daje se na njeg, zašto hadis je ovdje dokazuje se sa njim da se daje zekat na taj imetak od jetima, koji nije, znači, imetak od staratelja. To je dokaz, s time se dokazuje. S tim da u hadisu ima određene slabosti. Dobro. Sljedeća mesela 872. kaže El Malik Medin. Malik, znači onaj koji posjeduje, ima imetak, ali je dužnik. Da li on postavlja se, znači ovdje je pitanje o tome davanje zekata od strane onog koji je dužan. A imamo i drugu meselu, znači obrnuto, onaj koji je dao dug. Da li je dužan dati na onaj imetak koji je posudio. Znači, to je različita mesela, a vraća se na dug. Uglavnom, onaj koji je dužan, znači dužan u smislu šta? Posudio od nekog imetak. Posudio od nekog imetak i taj imetak dostiže nisab na koji se daje zekat. Kaže ovdje, juhriđu minhu ma jefi bidejnihi vojezeki baqi li hadith. Kaže juhriđu minhu ma jefi bidejnihi. Znači ono koliko treba da dadne, da vrati kao dug, kaže to odvoji od imetka. Kaže vojezeki baqi. A ono što mu je ostalo daje zekat na taj imetak. Preciznije ovdje rečeno, znači misli se ovdje, znači ono što treba da dadne, da vrati kao dug. Znači, odvoji od tog imetka koji je posudio. Misli se ovdje na onaj dug koji treba da dadne u skoro vrijeme, da ne prođe godina dana. A nešto treba za 10 godina dati. Osoba, recimo, posudila 100.000 maraka sad i treba vratiti za 10 godina. Ima još svoji neki 5-10.000 maraka. I sad kaže, ako po ovom radu, znači ispadne on ovi 100.000 maraka treba vratiti, treba izvoditi, na njih ne daje zekat, daje samo svojih 10.000. To nije tako. Nego na ono što je planirao da vrati narednu godinu dana, na taj imetak, jer će ga vratiti stvarno za godinu dana, na njeg ne daje zekat. A na sve ostalo što ostalo kod njeg daje zekat. On dokazuje ovdje sa hadisom, poznat hadis vjerodostojni, la sadaqate ila an zahri gina, nema sadake, ne daje se zekat osim od strane onog ko je bogat. Ko je bogat, šta hoće da kaže u Medinu lejse pa nije, kaže, a onaj koji je dužan, kaže, on nije bogat. A pazite, ova mesela, davanje zekata na dug.
To je toliko komplikovana i teška mesela, toliko su učenjaci različiti od toga, ashabi se različiti. Sve na osnovu toga zato što nema nijednog vjerodostojnog hadisa, nešto od poslanika sallallahu alejhi ve sellem preneseno po ovom pitanju. Znači, mnogo mišljenja, znači, dovoljno jedno to je. Skupina ashaba smatra da se, i skupina učenjaka, da uopće se ne daje zekat na to. Na ono što si ti posudio. Druga skupina učenjaka kaže daješ na sve što imaš i ono što ćeš sutra vratiti i na to daješ zekat, ako ti je došlo vrijeme da daješ zekat. A onda treći i nešto između se pravi. Nešto između, neki stav između toga. U smislu kada se daje, a to bi bilo ova ovdje što mi je rekli, nešto između, znači daješ na ono što će, i pazite, ti kad posudiš imetak, on je prešao tvoje vlasništvo. To što ti trebaš vratiti, kažeš vratiti, je druga priča. Ti posudio 100.000 maraka i prešao tvoje vlasništvo, ti si vlasnik toga. Imaš 100.000 maraka, na 100.000 maraka trebaš zekat. Ako prijeđe pregodni, prošlo godinu dana, imaš nisab, šta izvod ne dadneš? To što trebaš vratiti, kažeš vratiti, je sad druga priča. To je tvojom vlasništvu, tvoj imetak, ti si postao njegov vlasnik tog imetka. Gledaš s te strane. A to što trebaš vratiti, sad se gleda kad ćeš vratiti. Kad ti je rok da vratiš? U tome ti detalji. Kad ti je, da li moraš vratiti kad mogneš? Ili moraš, istekao ti već rok vraćanja? Da li možeš vratiti ili ne možeš vratiti? Znači sve to sad, znači mnoštvo tih nekih solucija. To je od strane dužnika, a od strane onog koji je posudio. Zamisli osoba koja je dala 100.000 maraka posudila. Nekome. I normalno da će mu vratiti 100.000 maraka. Treba mu vratiti. Sad, da li je on dužan? Jer to tretira kao njegovim imetkom. Da li on treba davati zekat na to? Ako kažemo treba i on davati zekat, treba i ovaj davati, na jedan isti imetak se duplo daje zekat. Što je šerijski nelogično. Ne kaže jest logično, što ima veze. Ide u korist siromaha, kaže, njima dobro fino. A onda, znači, i oko ovog ima veliku razinu učenjaka. Znači, zaista su komplikovane mesele. Ja sam ovdje detaljnije pisao, pa kad iščitaš sve to još se više zakomplikuje, ne znaš do koje biš. I zato su raznorazne fetve savremene po tom pitanju izdate. Uglavnom, da ne otvaram tu pitanje još komplikovanije, otprilike ovako, ovdje što je spomenuo, to je neki stav koji je to prihvatljiv. A onda ovdje kaže nastavku dalje, 873. mesela. Men mate va alejhi zekat, kaže tuqaddemu alel gurmi wal vasiji wal varata. Wal vasijati wal varata. Kaže onaj ko umri, ko preseli, a nije dao zekat na imetak koji ima, na koji se daje zekat, kaže daje se prednost zekatu u odnosu na ove tri ostale stvari. Koje tri stvari? Znači, dužnicima, gurm, to znači onaj koji ima dužan. Dao vesijetu, da trećina recimo imetka ide tetkama, strinama i tako dalje. I treći, stvari nasljednici, oni koji nasljeđuju po Koranu i Sunnetu kako došlo ko nasljeđuju. Znači, nad njima se daje prednost davanja zekata. Izdvoji se prvo zekat iz imetka, pa se onda dalje daje ovim ostalim. Kaže, zbog riječi uzvišenog min badi vasijetin jusa biha audein. Nakon, kaže, vasijeta koji je dat, kaže, u imetku, kaže, ili duga. Pa je ovdje izdvojena, kaže, va zekatu dejnullah, a zekat je dug prema Allahu dželešanu. Najprije će da se, znači, da izmiri dug prema Allahu dželešanuhu, a onda poslije, znači, ovim ostalim dužnicima kojima je dužan. Jer je već, znači, osoba bila, čime ga, znači, imao je nisab, prošlo vrijeme tog haula, ako je taj imetak koji se daje zekat, znači, on je postao dužan i obaveza se iz tog imetka izvoji, bez obzira što je preselio i što je umro. Dobro. 874. mesela, kaže, jenuje inda je dajha, za nijet, treba imati nijet davanja zekata, to će da kaže, da kao li ta'ala, zbog riječi uzviše muhli sine lehu din, i hadis idema la malu bin nijat, iskreno lađu vjeru ispovjedajući, zato što je, znači, zekat ibadet, zbog toga i djela se vrednuju prema nijetu. Dobro, sljedeća 875. mesela, kaže, juhriđuha fauren illa li uzrin, kada, znači, dođe vrijeme davanja zekata, treba ga odmah dati, namah, da ga dadne. Osim, kaže, radi uzra, radi nekog opravdanja. Kaže, nenen bisan Allah, kaže, harži musrijan minel mešćid, lemma zekar zeheben fi bejtihi, fa emere bi qismetihi. Kaže, jer je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem izašao brzo, nakon klanjao namaz, brzo izašao odmah, nakon predaje selama iz mešćida. Kaže, pa kada upitam poslije zašto, kaže, sjetio je se da ima zlata u svojoj kući, pa je naredio da se podijeli. Dokazivam sa ovim hadisom je upitno, s koje strane, jer uopće nije navedeno da li to bio zlato na koje se daje zekat.
Sam spomenuo to što neka poslanik sam dijelio i metak koji imao. Znači ovaj hadis istovremeno dokazuje sa njim, znači da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio od osobe koji je znači udjeljivao i ono što dobio ratnog plijena svog imetka, da je želio da podijeli, da udijeli ljudima koje on procijenio da zaslužuju od siromašni, od onih koji treba pridobiti za islam i tome slično. U ovom hadisu nije spomenuto da je u pitanju bilo riječ, imetak koji je trebalo dati zekat, pa se on eto nije sjetio cijelo vrijeme, pa sad klanio namaz, pa se sjetio i otišao da dadne upitno dokazivanje s ovim hadisom, ali u svakom slučaju ispravno da je obaveza dati zekat odmah čim nastupi davanje zekata, osoba je postala obavezna. Osim, kaže, radi ozdra, misli se ubra opravdanje nekoliko dana, nekoliko vremena, iz nekog razloga da se odgodi udjeljivanje ili kome da se dadne, da se procijeni ili tome slično, dok se saberi. A kod nas je poznato, pa se ovdje ima sad jedan problem. Znači, obaveza stupanja davanja zekata nastaje onog dana kad se prođe godinu dana imaš nisab. Osoba recimo u februaru recimo imala recimo 10.000 maraka dobila i prođe godinu dana od sljedećeg februara, istekla godina dana, prošla godina dana, oni sabuju i dalje, znači obaveza dadne zekat na 10.000 maraka. A kod nas ljudi obično daju za Ramazan zekat. I onda hoće da daju, da bude praksa da daju za Ramazan. Tako je u arapskom svijetu. Kao veći je sevap za Ramazan. I onda prebaci to davanje za Ramazan. I onda on odgodi, recimo, kada se odnosi Ramazan, sad krajem maja, početkom juna, odgodi, znači, recimo, 3 mjeseca davanja. Ima li opravdanja u ovom izdvajanju ovakvog zekata? Je li to u redu, je li to ispravno? Ili mora baš šta treba dati? Znači, nije ispravno ovo. Nego šta je ako je htio? Ako je htio, treba dati na Ramazan prvi. Ako je računao da će mu biti, da će imati pare, da će sačuvati, da se bavi nečim, dobio, dadni Ramazan prije nego ti istekne vrijeme za Ramazan, pa onda kad ti nailazi Ramazan, svaki Ramazan čistiš. Znači, dadni ranije, a ne poslije. Zašto? Zato što se može desiti, možeš preseliš, ljudi koji su ostali imetak mogu da ne dadu, da ne izdvoji. Može se desiti da nestane taj imetak, pa nećeš ni dati na njih, a već posao obavez da dadneš zekat, nemaš od čega da dadneš i tako dalje. Znači, ako si već htio da vežeš za Ramazan, idi prije nego što si istekne vrijeme. Počni od Ramazana davati. A to govori u narodnom meseli ovdje, a to je džuzu ta'điluha. Dozvoljeno davati zekat unaprijed. Po potrebi, radi potrebe. Da je Nabi sallallahu alejhi ve sellem ta'đile zekat al-Abbas li amin. Kaže, jer je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem dao ranije zekat za Abbasa, svoga amidžu, za 2 godine unaprijed dao. Što znači, ranije nema smetnje da dadneš. Da se dadne recimo za 2, ovdje kaže 2 godine, znači može više. Može za godinu, za 2, 3, nije bitno. Ovo je samo primjer toga. Znači, možeš ranije, ali da sad kasniš, a vezano je davanje zekata ljudima, osoba koji trebaš dati, ovdje prvenstveno, znači, ko ima pravo u zekatu, prvenstveno siromasi imaju. I bilo koja kategorija od njih koji dobijaju. Davanje, recimo, za udruženje, to. Ljudi nemaju čega da plati kiriju, a ti odgodio do Ramazana. Dobro. Znači, najispravnije, kad nastupi vrijeme, znači, tada da se dadne, tada si obavezan da daješ. 877, tako mesela. Kaže, وَيَدْعُ لِلْمُزَكِّ dovi uputi, dovu propisano je mustehabi da dovi za ono koji daje zekat, kad zna da daje zekat. Zbog riječi uzvišenog, وَصَلِّ عَلَيْهِمْ dovi njima, dovi onima od kojih se uzima zekat. Kaže u fil hadisi Allahumma salli ala ali abi Aufa, kaže Allahu moj, kaže salli ala men, Allahumma salli, znači ovdje traži dovi Allahu dželešanuhu da za milost na porodci abi Aufa, porodci Abu Efa, zbog onog kad su dali zekat, dovio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, došlo je doslovno bismo defekon ali. Dobro. To su uglavnom, sve ovo do sada su bile neke uvodne smjernice prije govora konkretnog o imetku na koji se daje zekat. Na koji imetak se daje zekat, pa pojedinačno koliki je nisab, kada se izdvaja i tako dalje. I ovdje sad to počinje s tom meselom. Kaže 878. Kaže u zeki dehebu od fidda, ozoru, od thimar, od tijara, od sevaim, od ma'din, od rikaz. Ovdje je naveo, u ovoj rečenci u kojem imetku se daje zekat. I ovo je vrlo bitna stvar.
Znači, zekat je poput namaza. Ima svoja pravila, ima svoje šartove, ima svoje uvjete i ne možeš ti onako proizvoljno kako ti hoćeš da se ponašaš. Nego kako je došlo propisano, kako su učenjaci pojasnili zašto imaju argumenti. Pa tako ovdje, znači, imetak koji je naveden. Znači, daje se zekat na zlato i srebro, odnosno danas na novac. To je jedna kategorija. Daje se zekat na zuru, vathimar, a to je stvar na poljoprivredne proizvode i plodove, poljoprivredne proizvode i plodove, uglavnom se ovdje misli na ono u zrnu. Na u zrnu što je hrana, što se može uskladištiti. To je druga vrsta imetka. To ono što se ubire na njivama, na voćkama i tome slično. Na drveću. Treća vrsta imetka o rudu tiđare. Trgovačka roba. Daje se zekat na trgovačku robu. A vidjet ćemo, posle spomenut ćemo to oko davanja zekata na trgovačku robu, ima razilaženje oko toga. Ima učenjaka koji smatraju, iako 4 mezheba na tome da se daje zekat na trgovačku robu, ima učenjaka koji smatraju da se ne daje zekat na trgovačku robu. Što? Jer nema ništa vjerodostojno po to pitanje. I to je tačno. Osim općeg značenja ajeta, znači ništa vjerodostojno nema od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da se daje zekat na trgovačku robu. Ali o tom detaljnije ima u komentaru Bulugu Marama, ima hadis vezan za tu temu. Četvrta vrsta je, iako 4 mezheba na tome, ispravno treba dati na trgovačku robu. Zamislite ga da im dao na trgovačku robu danas svoje firme koje radi, koje postaju. A imamo pa se firme koje radi, koje postaju proizvodne firme. Oni nemaju trgovačku robu, ili tako? Pa na što oni daju? Na što oni daju zekat? Da li treba dati uopšte zekat? A? Na materijal. Daj dokaz da daje materijal. Što će dati? Čovjek napravio, tu uložio pola miliona, uložio nešto tam, ne znam, pravi nešto tam, proizvodi i prodaje dalje. Nije trgovač, ne bavi se trgovina uopšte, proizvodnjom se bavi. Nije trgovina uopšte. Šta je dokaz treba da se kad? Pravi kauč koji prodaje. Šta? Napravi kauč. Ne kauč, prodaje, proizvodi nešto, šta ja znam, ali njemu nije trgovačka roba to. To je sve što koji proizvod, znači on nije trgovac. Trgovac je onaj koji kupi, on je koji prodaje, on je trgovac. To je trgovačka roba. Nego on nešto napravio i produ. Šta je dokaz da daje na to? Ili recimo usluga, ajmo ovo sad malo kombinati. Evo, čovjek ima firmu kamiona. Ima ovi veliki kamiona, 10 kamiona i samo usluge ima voza ljude. Kamioni skupi, 10 miliona on ima. I sam voza tu, jel treba davati zekat na to? Pa kamiona, to su ko mašina. Kamione ovama ljudi koriste, kamion nije trgovačka roba tu. Naš će davati, kojem osnovu daje? To je njegov imetak koji ima koji ga koristi. Koriste ga, ali šta je dokaz treba davati za njih zekat? To je isto kuća da izdaje. Mora loš. A? Pa to ja vas pitam. Nema, nije spomenuto ovdje. Dobro, ajde pričat ćemo o tome, polako. Znači imamo sljedeća vrsta, znači nakon trgovačkog, da ponovimo, zlato, srebro i novac. Poljoprivredni proizvodi, uglavnom u zrnu. Treće trgovačka roba, četvrto sevaim, odnosno to su stoka. Dova, krave i ovce. Na njih daje zekat. Peto, a to je ma'dan i rikaz. Ma'dan, šta su ma'dan? Rikazu, ona roba, blago koje je zakopano, uglavnom to nema, to se gdje desi. A šta je ma'dan? Rude određe koje imaju zemlju. Na njih se daje. A i to imam, pojašnjamo to, razilažemo od toga, i to da li ulazi u to nafta, ne ulazi nafta, ulazi ovo, ulazi ono i tako dalje. Uglavnom, to je roba na kojoj se daje zekat. Odnosno imetak na kojoj se daje zekat. Sad zanimljivo, znači, kroz mnoštvo firmi, zamišljate sad ove firme koje imaju usluge pravi. Ovdje oni primjer, jako komplikovana stvar. Firme koje pravi određene usluge, ove uslužne djelatnosti neke, samo nešto spajaju tamo vam, ništa konkretno ne radi. Nema tu veze s trgovinom, nema ništa. A pare se dobro obrću. Znači, ovdje me izlaz bio sve možda kažete, daje zekat na pare. Na pare daje zekat, jer uloži pare, zna se koliko točno para, posao obrće i tako dalje, znači pare bez obzira što, sad, da li se te pare tretiraju
materijalu, u robi i tako dalje, to je sad priča za sebe. Uglavnom, znači, odgovor je na to da se daje zekat na to, ali se tretira u parama da se daje, da čuda se kao novac. Dobro, govorit ćemo o tome detaljnije, inša napomenite me. Znači, sad ovdje je naveo autor 878 mesela, da se u stvari, na koju robu se daje zekat, pa ćemo svaku ovu robu onako preletiti, odnosno imetak, prećemo preko njega i reći koliki je mehr, na koji se daje zekat, ima razilaženje oko mnogih stvari. Nisab, jest, može i na mehru se daje zekat, jest. I na mehru se daje, i na nakit, tako da spomenut ćemo sve te stvari. Ima ovdje fini detalja koje je autor htio da zasnuje na šerijskim argumentima. Subhanak Allahumma wa bihamdika ašhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Andalusam